Lebzi ibohashi bya mahungu ya SABC hi Mashala Twi kusuka Studio 10 Auckland Park eJoni. Bandla ra MKP va ri xiboxo Susamzwane Lemanyi tani hi murhangeri wa bandla ePalamende a swikombi ku avana eka bandla. Maxaka na vatirhikulobye va kombisa gome hi rifu ra mutlangi wa television Presley Chweneyagae. Baka hina intsako tlhela hi hlangana eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 riperile. Vandyangu wa Presley Chweneyagae va ri mutlangi wa tifilimu u love hikokwalaho ka swivangelo swa ntumbuluko. Chweneyagae u hundze emisaveni tolo endzhaku ko tsandzeka ku hefemula. Va xilamulela mhangu va vitaniwile kambe se a lovile loko va fika. Nkosi wa yena u ta va vhiki leri taka hi Mugqivela. Vayoweri va yisa emahlweni no chavelela ndyangu wa ka Chweneyagae ku ta khoma mitirho yimbirhi yo tsundzuka mutlangi wa tifilimi. Wun'we u ta khoma vhiki leri taka hi Ravumbirhi eMahikeng kasi lowun'wana wu ta va kona ePitori mundzuku. Tintangha takwe eka xiyenge xa tifilimi na vona va karhi ku chavelela. Mutlangi wa tifilimi wa ntokoto Dr. John Kani u ri Chweneyagae a ri nkwema ya vutshila bya swa mitlangu ya tifilimi ya thelevhixini. He was the master of the craft. I mean, it's very rare you get somebody who's extremely good in theatre and again extremely good on television and in film. He had that gift. He gave of himself, his life to this industry. Vahumelerisi va mitlangu ya thelevhixini na vona va tsundzuka vutshila byakwe. He allowed us to see ourselves through his work. And I think my message is a message of comfort, not just to his family, but to the so many thousands and millions of people that really never got to meet him in person, that really he was as magical as the many characters on screen. And I think one understands their loss because even us who knew him personally felt an even greater loss. So I think it's more gratitude to everyone that we were blessed enough in this generation, in this timeline, to be able to witness such a great talent. Mintirho yo chavelela ya yisa emahlweni ku tsundzuka mufi Chweneyagae. Magqwetha va hihliwa vanharhu eka ntengo wo nyamalala ka xinhwanyatana Jocelyn Smith va kombele leswaku khoto yi nga va gwevi vutomi hinkwabyo ejele. Lava nharhu va katsa Kelly Smith ku nga mhani wa xinhwanyatana lexi nga nyamalala. Va voniwe nandzu wo xavisa n'wana naswona khoto yi languteriwa ku wa gweva mundzuku. Kulo sala tiawara ntsena muahluri Erasmus a nga se gweva vatlhakisi na vaxavisi va n'wana. Magqwetha ya vona va kombele swigwevo swa le hansi ehenhleni ka vahehliwa. Gqwetha ra Kelly Smith u ri muhehliwa u khoma ro sungula naswona swi nga ha koteka leswaku a cinca a va munhu wo antswa. Looking at her personal circumstances, it's clear that accused number 3 had a difficult life. She unfortunately succumbed to the use of drugs, which made her situation even worse. Her use of drugs began approximately 20 years ago, my lord, and that, I submit, would have had a significant effect on her. And in that regard, I submit it should be viewed as a mitigating factor. Vachochisi va ri a ku na swivangelo swo tala leswi nga ponisaka vahehliwa eka swigwevo swa le henhla. There are no substantial and compelling circumstances, and that indeed life imprisonment is the appropriate sentence for all three the accused, and that there shouldn't be any differentiation between them, despite the fact that accused number 2 has so much more previous convictions. Given the finding that this court has made and the fact that we are dealing with a child victim, the state requests that the court also makes, and it's a discretionary thing, the state requests that the court makes a finding that all three the accused names should be entered in the Child Protection Register as people not fit. Xiviko xa mufambisi wa khoto lexi nga hlayiwa emasungulweni ya ntshamo wa namuntlha
xi tise gome eka vo tala lava a va tikomba ku twa ku vava ngopfu a ku ri mana wa Kelly ni wansati loyi a lava ku va muhleteri wa Jocelyn. Eka vahehliwa vanharhu ku hava na un'we a nga nyika vumbhoni kumbe ku vitana timbhoni hi nkarhi wa ntengo. Khoto yi kume ku va nyikele Jocelyn hi xikongomelo xo lava ku nyikiwa mali kumbe ku tshembisiwa mali. Jocelyn u vone ro hetelela lembe leri nga hela hi nyanyana hi siku ra 19 ku fikela sweswi a nga se kumeka. Bandyangu wa wansati loyi a nga kumeka a dlawile eLombard kusuhi na le Alexandra eJoni va karhateke swinene hi rifu leri. Wansati u vuriwa ku va a dlawe hi wanuna loyi a ye ku ya hlangana na yena tanihi varhandzani hi sonto. Wanuna wa kona a famba hi movha wa Polo naswona maphorisa va karhi ku hlota na yena. Leswi a swi fanele ku ri nhlangano wa swakudya swa le nhlikani exikarhi ka Olerato Mongale na wanuna loyi a tivekaka hi vito ra John ku hundzuke mhangu. Muchudeni wa le Wits University a nga tlhelelanga ekaya ra yena eJoni a hanya. Ndyangu wakwe wu sele ni gome. It truly is a devastating moment, and I keep saying that each time we talk about this, it's like reliving the experiences, and you wouldn't expect any different from Olerato. She would always make sure that other people are safe, other people are taken care of, other people are happy, and such a loving, kind child who comes from a loving family and who was just so lovable with an infectious smile that just lights up any environment she gets into. Ku hehliwa loko Mongale a rhange a hlangana na wanuna loyi eBloemfontein laha a humaka kona naswona a tlhela a ta n'wi vhakela laha Joni. Olerato u kombele vanghana va yena ku va languta eka tifoni ta vona leswaku va ya kwihi. Endzhaku ka tiawaranyana ntsumbu wa yena lo a wu ri ni timbanga wu kume ehandle ka yindlu eLombard West. When you meet a person for the first time, it's difficult to then alert your parents as well that, hey, I'm just meeting this guy. You know that it's going to cause some anxiety. Oftentimes, as young people, you wait until you get to know the person better before you can introduce them to family. So this, perhaps she thought, let me just do the lunch thing and see where it takes us. Vaaki va Lombard West ba hlamarile endzhaku ka leswi nga humelela hi Sonto ni madyambu. This area is notorious of such incidents. You know, people they do whatever crimes from wherever, and they come and hide themselves in the bush with their ill-gotten assets. And then, and then we decided then as a community to close it off. And then, unfortunately for these particular criminals, this time around, little did they know that this place now is secured. Ntirho wa nkosi wa Mongalo wu languteriwe ku khomeriwa eBloemfontein hi Sonto. Vugevenga byo dlaya no pfinya byi hungutekile exifundzeninkulu xa Limpopo. Leswi i ku ya hi tinhlayo ta le xiphoriseni eka kotara yo sungula ya lembe lera 2025. Tinhlayo tintshwa ti tivisiwe hi Commissioner wa maphorisa eLimpopo Thembi Khadebe enhlengeletanini ya mahungu ePolokwane. Nakambe milandzu yo tala exifundzeninkulu yi mangariwe exitichini xa maphorisa xa le Thohoyandou ku landzela Mankweng handle ka Polokwane. Tinhlayo ta vugevenga eka kotara ya vumune leti katsaka ta le masunguleni ya lembe ra 2025 ti humesiwile. Tinhlayo ti komba vugevenga byi ehansi. Vugevenga bya madzolonga byi ehansi hi 12%. Ku vekiwe 27 wa vugevenga bya mintlawa ya vaaki leyi tirhisetaka eka tinsulavoya etindhawini to fana na Seshego, Westernburg na Leboakgomo. Xiyenge xa maphorisa ka xifundzankulu veri ku ya ehansi ka vugevenga swi vangiwe hi ku kuma kumbe ku hlengeleta swibelesa leswi nga riki enawini na vukona bya maphorisa hi minkarhi hinkwayo. When it comes to the murder, we have decreased our murder by 26%. This is a significant achievement, I must say. You will know that Limpopo, we have been on a down trend trajectory in terms of the murders, and we appreciate that when we speak to our people and also the initiatives that we're having, we saw a decrease in the femicide murders also. That contributes to murders that we have as a province. Maphorisa veri 365 wa milandzu ya vugevenga bya masangu ya hari ku lavisisiweni kasi 224 wa vaehleketeleriwa va khomiwile hi milandzu hambanahambana swa masangu ku katsa no pfinya.
We have made substantial progress. The rape cases have decreased by 3.7%, 40 counts less than the same period last year. In addition, 224 suspects were arrested out of 589. Maphorisa hambisitano babilerisiwa hi vugevenga lebyi humelelaka etindhawini ta le Thohoyandou ni le ka Malamulele. Veri xivangelonkulu xa vugevenga lebyi ku nga va ku ri mpfhuka lowu nga kona exikarhi ka Thohoyandou na ndzilekano wa Beitbridge. These stations are still top because they collect a lot of crime as compared to any other station in the province. And these stations is Thohoyandou sitting top because of the load that Thohoyandou is bringing. It's too much. Thohoyandou, Seshego, Mankweng, Polokwane, and also we're looking at Liboahomo and Gyan. Kuni makungu yo maka switichi swimbirhi swa maphorisa ePhipidi na Kubi ehandle ka Thohoyandou. So hatetano kuni nandzu lowu nga mangariwa wo hlaseriwa ka n'wamapurasi eRosenekal. Nhloko ya nkwama wa tinghozi kumbe ta le magondzweni RAF Collins Letswalo u yimisiwe entirhweni leswi ta endzhaku swihehlo swa vukungundzwana eka thendara yo hira tihofisi ta RAF eJoni. Vafambisi va RAF a va ri emahlweni ka komiti ya vuhleri bya tinkota ePalamende ku angula eka xiviko xa vulavisisi lebyi endliweke eSIU laha kona laha xandla xa holobye wa vutleketli a nga humesa xiviko lexi. This decision is taken solely in the interest of good governance and is a precautionary step to facilitate ongoing investigative processes. It does not imply any prejudgment or adverse finding against the CEO. The special leave arrangement will remain in place until the conclusion of the relevant investigations by the Special Investigations Unit or such earlier date as the board may determine. Ndzawulo ya vutleketli va ri va seketela xiboho xa bodo xa ku yimisa Letswalo entirhweni. Yena u ta tama a ri karhi a hola muholo wa kwele wo heleleke ku fikela loko vulavisisi byi gimetiwa. The board had to instruct the executives after the decision was taken in our open meeting. We said the board has taken a decision that the board is attending SCOPA because it has a duty to attend and account. And then the board is also instructing executives to attend. It's on record in our minutes. Ofisi ya RAF yi vile na swiphiqo swo hlaya leswi nga hansi ka vulavisisi bya SIU. Sweswi ya emavhengeleni kasi loko hi vuya hi yisa emahlweni na mahungu ya SABC tshamani na hina. Isa mahlweni mahungu ya SABC. Bandla ra MK Party rima exiboho xo susa Mzwanele Manyi tanihi murhangeri wa bandla ePalamende. Matsalanankulu wa MK Party Floyd Shivambu u ri Manyi a nga dyohangi swo karhi kambe xiboho xi fambelana na makungu ya vumundzuku bya bandla. Shivambu u tlhele a khumba na mavonele ya vona ya nkoka wo tirhisana ka mavandla kulobye ya vantima ku katsa EFF. Hi Ravumbirhi Mzwanele Manyi u kume papila kusuka eka xandla xa president wa bandla MKP John Hlophe leri a ri n'wi tivisa leswaku u susiwile tanihi murhangeri wa bandla ePalamende. Xivandla xa yena xi tekiwe hi khale ka xipikara xa doroba ra Joni Colin Makhubele. For an organization that is still at the formative stages, there will always be strategic and tactical considerations as to the composition of its leadership collective. And not because someone who is in a position is doing wrong or has done wrong. Sometimes there are strategic considerations that are made in terms of who should play which role. And the leadership collective came to a decision that we should assign Tsikani Colin Makhubele as the chief whip in the National Assembly. Shivambu u tlhele a vula leswaku hambi leswi swirho swa vandla ePalamende swi nga ku pfuneni eka ku endla milawu va fanele ku tlhela va endla ntirho wa vona hi ku hetiseka. U bakanile etlhelo rito ra leswaku vandla a ri twali ePalamende tanihi vandla ro kaneta. One other thing which South Africa should appreciate is that Mkhonto we Sizwe is not the Democratic Alliance. Mkhonto we Sizwe is not the Economic Freedom Fighters. Mkhonto we Sizwe is its own party, does not play to the gallery for just attention of social media.
we do our work and we know what really matters to the people. So atetano loko swita eka mhaka ya vuxaka bya MKP na EFF, Shivambu uri marito lama nga humesiwa hi murhangeri wa EFF yo sola Zuma yange pfuni ku hlanganisa mavandla ya vanhu vantima. Let's rise above subjectivity and deal with proper ideological and political characterizations of just what is the environment that we are in and how do we relate with the different political forces. But the childishness and subjectivity will undermine otherwise a necessary cause for the unification of all progressive forces, not just in parliament, but on the ground. Shivambu u tlhele a ringeta ku hlamusela hi riendzo ra yena ro ya eMalawi ku ya nghenela siku ra Paseka ekerekeni ya Shepherd Bushiri loyi a laviwaka hi maphorisa laha tikweni. U tlhele a sola varhumiwa va Afrika-Dzonga lava a va eWhite House eAmerika. Swi na ku tlula tin'hweti timbirhi ku yiviwe mintsumbu yinharhu emoxarini le Kuruman eNorthern Cape. Mintsumbu leyi i ya n'wana wa wanhwana na vavanuna vambirhi. Nsati wa wanuna loyi ntsumbu wa yena wu nga yiviwa u ri mhaka leyi n'wi karhata swinene na hi tlhelo ra rihanyo rakwe. Swi endla tin'hweti timbirhi hi mpfhuka ku yiviwa mintsumbu yinharhu emoxari wa Motheo. Ku hehliwa leswaku vavanuna vambirhi va nghene laha ku tshamaka murinzi na ku n'wi mbhetela va nga se yiva mintsumbu. Va ndyangu wa un'wana wa ntsumbu lowu nga yiviwa Diteko Batswadi loyi a ri na 60 malembe va vula leswaku va ta kuma kurhula ntsena loko ntsumbu wa Batswadi wu kumekile na ku tlhela wu lahliwa. Nsati wa yena u vula leswaku u tshamela ku vabya hi mpfhuka ku yiviwa ntsumbu. I don't sleep at night. My blood pressure is high. My sugar diabetes is abnormal. My heart is not okay. I go to doctors all the time. When I get there, they tell me my blood pressure is high because of stress. Since my husband's body was stolen, I can't sleep. No one is calling to tell me are they going to find the body of my husband or not. They are just quiet. Buti wa mufi u ri vola va ntsena masalela ya buti wa vona leswaku va ta n'wi lahla hi ndlela yo xiximeka. We are asking ourselves if we will ever find my brother's body. We were hoping the police and the chieftaincy would help us. We don't get any reports. Business at Motheo Funeral Parlour is continuing. The Ramakate are okay. But we, the family of the Rabatswadi, are in deep pain about our brother. We would have buried him by now. Hala tlhelo nhlangano wa Funeral Industry Reformed va vula leswaku va ehleketela vugevenga byo xavisa swirho swa vanhu. The only conclusion that we could get to is that the deceased was stolen either for muti, medical purposes, occultism, or competitors. SABC va ringetile ku vulavula na mindyangu leyin'wana kambe va kombele ku nyikiwa nkarhi nyana. Maphorisa va tshembise 100,000 rand eka mani na mani loyi a nga va pfunaka hi vuxokoxoko lebyi nga ta endla leswaku ku khomiwa swigevenga leswi. Vulavisisi byi ya emahlweni. Tikhampani leti nga tsandzeka ku kuma layisense yo fambisa lotto ti karhi ku tihlanganisa na magqwetha hi xikongomelo xo yisa mhaka leyi ekhoto. Holobye wa mabindzu na vumaki Parkstown u tivise Size Khaya Holdings tanihi khampani yintshwa leyi nga nyikiwa layisense ya lotto. Khampani leyi vuriwa ku va ya n'wamabindzu leyi a nga na vuxaka na van'watipolitiki Sandile Zungu. Hambiswiritano ku na lava nga tsaka hi mahungu lama. Randi tiyelerile loko ipimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara i 17 rand 92 cents, pondo i 24 rand 16 cents, euro i 20 rand 28 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku $3,306 hi awunsi. Platinum i $1,080 hi awunsi. Nxavo wa oil mbisi $64.96 in Mphongolo. Madyambu ya namuntlha eka ngula ya vutivi va ndyangu wa khale ka mera wa masipala wa Collins Chavani va hehla leswaku tinxolo leti nga luka manu ya xikungu xo dlaya khale ka meyara Moses Maluleka a va khomiwangi kambe ku lo khomiwa vadlayi ntsena. Ku twa to tala langutani ngula ya vutivi eka SABC 2 hi 8:30. Hi va ofara maki ya mamovha, hi va ofara na mali mara a va teka nchumu la ku komba ku case la aerobari. Lava va nga gweviwa va dlini va nga boxangi lava va nga va rhuma.
meyara va kuma va dlayiwile hi xinkarhana maphorisa va solver va kota ku kuma vanhu lava nga dlaya meyara hinkwavo. A hi vona lava hleketa ku ri hi vo fanele va khomiwa. Kasi yalawa emakumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina ku ta landzela maxelo endzhaku ka mavhengele riperile. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe moya wo titimela lowu nga ta va wu ri kona kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kha famba ka 60 wa ti% kasi loko langutisa mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni kwala xifundzenikulu xa Western Cape leyi nga ta va yi languteliwe ku famba kwala ka 30 wa ti% kasi loko langutisa ka tindhawu tin'wana ta tiko kasi kwala Eastern Cape nakona ku languteliwe mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi nakona mundzuku nakona swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni moya kha ya emahlweni kasi nakona ku languteliwe magandlati ya matimba laha nga ta va ri kona kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi na Eastern Cape a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini xifundzenikulu xa Gauteng loko hi langutisa kwala Pretoria kona languteliwe 22 loko hi langutisa Gauteng 20 kasi Springs yona yi ta va yi kha famba ka 20 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi nakona ku languteliwe maxelo yo saseka ka tindhawu to tala Musina ku ta va kha ku kufumela 29 kasi loko langutisa kwala Botsoleni Giyani Maphata Blinkwater kasi nakwala ka Hlaniki ne le ka Ntshuxi kasi nakona ku ta va kha ku kufumela loko hi langutisa Polokwane yona yi ta va yi kha famba ka 23 Phalaborwa kasi kona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 30 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela ka tindhawu to tala Skukuza ku hisa 30 Mbombela yona yi ta va yi kha famba ka 25 kasi loko hi langutisa Emily kona ku ta va kha ku titimela yi famba kwala ka 19 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela ka tindhawu to tala ka Richards Bay 27 Durban 26 kasi loko hi langutisa kwala Pietermaritzburg kona yi ta va yi kha famba ka 27 wa ti-degrees a langutiseni kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo saseka eka tindhawu tin'wana Mthatha 25 East London 23 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gqeberha yona yi ta va yi kha famba ka 22 wa ti-degrees loko langutisa Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku ri na mapapa eka tindhawu to tala George 22 Mossel Bay 21 kasi loko langutisa Cape Hagala swi ta va kha ku titimela kasi dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela yi kha famba kwala 17 wa ti-degrees loko langutisa Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela ka tindhawu tin'wana Springbok kasi kona ku ta va kha ku titimela 18 wa ti-degrees kasi loko langutisa Kimberley 24 Krooman kasi nakona ku ta va kha famba ka 22 kasi Upington na yona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees loko langutisa kwala Free State kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela ka tindhawu tin'wana Sasolburg 21 Welcome 22 Bloemfontein kona yi ta va yi kha famba ka 22 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Northwest kasi nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela eka tindhawu to tala Rustenburg 22 kasi loko hi langutisa kwala Mahikeng yi ta va yi kha famba ka 22 wa ti-degrees kasi loko hi langutisa kwala Tusker kona ku ta va yi kha famba ka 24 wa ti-degrees kasi Vryburg nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 23 wa ti-degrees hi leswi a mi khomile swona eka maxelo riperile.